Kopi alam ko taxi jaya ka thara ki hai dia chana ko. Alang le tumsi pulo kidnapper student association tu ninji de. Busalang li kan lang irmati na koi mati tu mana koi ni dige. Ta video footage ta theklong poda. Alang wajar step le teng sedang mu kang sai ka arong sing sai ke. Ika arong tu bang sai lo pude ahok pe alang li ni yelo manilong lima. Bang lang ko video footage lang ko. Kadu ke bera ma arju ko. Theklong poda angke. Jaya ka thar ki hai ke kidnapper student association ke niye je veg lage nang tunda lang paminon video footage idum chinaiya bangal halo pinang anamuni tum bang lam karju ke lam kari play ya phasi tum karju ro miti bonda alam arju pen kachini ya phan ke bori la halo problem na ke no ma case itum la tum sorong pia ke hai tum no problem bang la tum lam sar cholo ta kupi se lang ke niye mahala bangsa aul thu bang la tum chinta mi tum de la supen personal posiap lo la alam ngi Athima jaya kita tak kaya ni dah lagi. Student han people pay. Lasi labuson kidnapper association no along bangke. Itu student jalan tu nangi. BDC kipi. Ahok alam lagi. Nida ni don ni rapor atau mana me dapat nong lelo son tu ngi. Rong rumah tak citan boleh son ke kidnapper son ason boson patun po. Lasi jong si kidnapper student association barang ini kita tu koi tu lah itu nak kata kalam. Sekarang ini dia jadi la video footage tu langat teknologi po. Lasi alang ni ninja je alam le kosong si dia cuhan po. Labang solar alang li kita tang arni atumi. Jaya kata ni figi kikai alang li si nong kita ting dia cuhan. Alang li kan dia cuhan pada kalam. Ahok alam lagi. Nong karbiang orang telah si pulang li fang. Alang li si dia cuhan lagi nong. Athima alang li ninja je alam si ninja pul. Alang mungkin pubor ige lagi. Rat teklong pro lagi. Coba alang balik lagi. Lain. Kiat bolam teke la kursi ngapan hempen ke andam dat jok se keklang no setame ke asa tum gipo bangke ke tham ke pare dipan se office lo am ke ban ko setame FSLC pen la pen kursi kino ame than lam the ke paklang bangke alang le fan force police ke ban ko la sela so kutha kopi se na tum bang the paklang itu alang le fan kidnap dam kali ko sa ful sita don tum itu theglong lo alang le fan hempen kipon bor I rumpon rinsi bolero galang ke thapon laka kidnap kalima number 1 number 2 bangke alang le mobile thijo laka kidnap kalima number 3 bangke hema chabinda tatum thijo laka kidnap kalima asinde banda tum kunapang le tilong le idum theklong lo laka kidnap kalima alang le phan pondet pen konas ki ponjima hema sarwan thani kangke laka kidnap kalima Labeni itu api berita celon ke ajo baji cap raciti maporon nomsi hala bukulia bypass no masalah tu pudi kangbu kopi pasi pudi kangbu no alang tu hem ki thamni masalah dakpe dipel alang le pon no dipel aheman pelin tu dia pada pudi kangbu situ war bin kuman ni pan instigate alang le pan apran ke deje pan si alang tu kamat hama athima ajo 10:30 apor no gari abe aja kopi ko langsung sai long eklan ke La tumjong sikit thondun arni lose heman thondun peme kusonde nile tum tara man choroji numara taklam kala tum to ar bi odikan bob ni tum ke chir tum mahmula maralo asin tum sajok chesin tum thana daman ko la ben tum sp akhel tum daman ko laju asal so mang sp sa tum ko jong sin ven ko tum nanu le pote sontak step ten ko sela chama peme hoitu nile tum chine tengel bang so lama tum birta longsi Batum thon gok lo. Ini macam ni teng pada jong sini tum parti tum thur tak pen. Espiro madam de thana madam de pasal tum pitung claim pune. Alam mana. Lalu orang. Paman ali lam je paklang teng ko tang te si yang tuliram dong han press meet ini data pisila tum ada prana bangke neki ke kai sa tang teng. Masila tum aphan BJP pen mate la Raptaria song tum si ketoi kusinani tum pula sila so. Laki 100% itu laki itu fondi butang 100% lagi. Athima itu klan daglo la siam hedon lipordi 12 तारीख ani si jaya ke thara ki hai ke la kidnapper association palam keningi alang tum jong se hok pe karbi ke phan ke chinghon binom la pen ke lochali karbi lochali aso ma chinghon binom sone tum third na 12 तारीख ani alam klan opposite 13 तारीख ani le tum opus fit nahi polo la sone figi burning tum la sone sa tum uthap ani se tum burning fit nahi polo claim fit nahi polo chesom fit nahi polo kopia po CM tulon no have 16 ani yang sam press meet phadet a phil tum puthon ani tum ki claim ke la chote ke la non jeng long tum thekong ing mek tai mi extract mi
le poson aban ke rat kom nang ni lagi BJP si atung si ketoi ko sinang itu gitu 100% lagi BJP tum si lagi against dia kali betul tum klan jong si alang tum am he to bode alang tum mi thang jong si asong han ke cepan tangi pakai cepa me pan se tum klan bode Uthorani tum step ding ketai bolo tinggi dah lagi kali makana yung thilong alang tum press di kihan tabi pasti amu het tani ke cimana pulu siya maturan mo ha ki hai mata ni thong ni dia prang alang ni keduk bi social media no thaklong lo busiku people thaklong lo press ni thang ke dia 69 is tum press ni kihan la so ang bong ni thumang bong la tum ke eni ki samri lo sita la so ang bong ko mane bong sina tum RSS tum instigate lo akhay to lo hang fan la society of Jesus alang ni press ni hang lo la sentiment pen alang ni fan inche ko thai ko sentiment jadi sedak sejak ke tara ki hai fan aning ki tibi salam ni rong mati la so lam ke ni je khursi alang ni sentiment ong chikhang ni dasi inut a journalist lam thek kan hidin dana jok alang fan inche ke lo atherak lo aning ki tibi salam ni hidin lo are alang ni inut chief executive member karbemo chief executive member alang li achat a situation le dosi ta alang ni tang samung jaban la pen journalist tum cartoon ga right lagi atuma freedom tu latum arjun lo pada alang ni kupis ka chini ma in samjin men lam hoido non la sera tum chini po o misen lo pada misen po hinodak de hinodak rak tum sai nangela pote kali di ego nang chini lang ma amu hedi ke alang men aning ki thiben si ki paklan alang ni aning ke chiki cepak lang ke laki arah ating gilu cepak lang lagi ating timi selam chini aning ke sedeng kat amu ni tungke di la salah rong supida arbong tapi rong supia san futur tum isialan kan itu latum akacerap do binom bedasan ke klan dah kar bilo charlie song beri independent ni latum lap terkelang hoklam Numolumin kita tentang MPC election perang di alang itu pilo tu MLA perang nang tum case itu ke dalal kusipu kupia polo tu ning samdun rigente la ni tum MPC asong ing tampu kepan karja ahok akan diklaim dia poselang tu nang kelang tu ilmu labang solam tu makin nampak alang li nut MLSD kes tu pan dalal begitu hala sulit ing samdunri lasin lapus sona bangke arang klaim nanti dan nanti lapen istilah aku nyedung pudung kantung mengalap Allah ajak macok abang fusita det kijap puno ba son kijap puno di amitang apawar pan ke pan apar amitang apawar pan kecing hon muna asong japu ba alidar tunong ke rat tuntan tunani kali pulonti itu akhe jodak biniani itu theglong lo amitang ke apan apar non ke apawar pan kecing hon muna amitang ang hoi kecing hon muna laso joni si pini itu kar bengon isung narat laso joni si pini itu makai itu kivirna itu kecitong na lasi cithandam cingkidam pote lagi sentimen alam pena sita nilutum labang so press meet hoi pen atu kawi pan ithan ka pachini jang tung ban bola halo non BJP RSS atum karbi lo charlia song la pen episode si angbong a relationship phalang no daksi latum political alle kichu NG pasat kan lembo lasi karbi lo charlia song atu kawi claim dam repet according to ana phani tum hin kechuni tum abang dalalo nilitum party fan misunderstanding nama tanani nilitum ta case e pancing ho nilitum ta aman pi lapanang tum kirap kaduk kawi tum cara pesi piniarni ilitum karbi anglong itum song dun bom tum reng dun bom lasi kaduk kawi karbi lo charlia song along misten alitar tum namatum mitang bom cincin ini bangga lahlo, nona thomson umpi, KSA sonson bangke, nai itu angkong cing inside apa sih kami. Ate klanda, alang BJP, KSA bu klanda alang bangke, nasi lapu sona bangke, klaim tidak nanti. Lalu untuk kan lampu itu. Cing kita ini bolong teh kita tang betul marhab sena.
KSA fan jail ke thap chenglang kumat lota phukimo lo ma dubo Simeon rong pharapan kumat lo jail ke thap ilum theklong prong aki hai tu rong hangsi jail ke thap cheng lo ke tum theklong prong lo tu lasi alang lisi phukimo bang ke phalang lo lapen ni leku ritu lemder song lo Kidnapper Student Association buke jai ka thani long le episode song ka ni long le la Kidnapper Student Association ko alam la somen ki irke la ke CM tu la no hang la alam tu mari song ja tum sile ke la sin tu hin tu tu abela salam ka pham lo nang tu video footage nang tu thelo ni jai ka thar akhalam ka ni alam klanda mai lo nang tu ben bene Sainik school team alam ilum theglong adim visit damote nang tumala chinji haladak itum karbiar ro labang bang ningkan ko an ningkan tharu bang bang kithir ta ro labang hada arara tu labang so sainik school phan nong de ki pijiban asatan nang he tani ko pi paran tum joborjosti bang bang so nong le kithi paran tum kamatham ko pi posi thomso nong pia ki hai alang le rada kisum chini epen rada phan arja bindesi lang nuka prega pedun bango lata alang kan arjumi mi alang tu kipu gara pole ho development apan school lo te ro ara tu mi po mesian po ichari kan our side mi po ahabu school kiban apa kini tunta ni orang sita along le akhali along pe tundola non bisara lam bijia ni longke ektom mane in Thailand lah, hal agak lang tu bida musuh dia dalam senji, ada yang tentang fokus ni jalan. Tapi nak, saya school office itu langkam lo pote 1,69,000. Labang so office kita ada arat tu lagi piuni lagi. Kemat haram teh helping tu lagi. Non army civil, ciklo yang haru ini office ni piuni lagi. Kalau so lagi ini amen coba. Kalau so amen NC lah tu political lagi 20 lah pen, lah tu betang. Tangka adik yang di pasal mesti lah masuk silent no bangke klaim kita dapat masih kini ini tidak sih cepat lang alang ni admin kecil cepat lang kalau ke arah ating kilu cepat lang lagi ating itu dalam sini admin kesedang kat kamu itu kedi lah salah orang sepida arbong tapi orang sepiasan futur tu kateng keng lejoy ke lagi kilu cepat lang tapi lah pasal bangke aram di klaim kita nanti ini tulang nang tum nang le tum APSLC ya mahin ben ibu ke lahlo alang le tum jong si joborjosti haladak arara phang on kuksi science school bi kok to rante ne tum APSLC a party pen ke wan riani in tankring nang ji songko la pen ke alang tum ki kudun tum mang lahlo la bangso science school ki bi pen chok kar bengo akan hok hepi khanjangi hal so kan hok hepi ahud ke alam tumsi adai kam cakap pun kapu tapi gimana kan kapu satu milo KSA tu jadi lamthi sikiring je tu mana tu ni proxy ang pong sa kori pila jaga thar pan hai la so ang pong jong si la pile di dia chang hi budam te jaga thar bunani ke dam jong si thak lo pe ge la so lang kamu na tum pen kartu husni beklaram ke alum dia ke chohang ji bolang pe ko se do Kidnapper Association kipo apa? Kidnapper Association jalan tu kali kan deh. Alam dia lucu dia sombo. Di, jaya ke thara ki hai ke Kidnapper Association se condemn. Karbi Student Association mana condemn kali. Am heta declare alam. Jong se jaya ke thara ki hai jong si Kidnapper Student Association bala ning gide pasal dia lalai faktu lalai kapre kala. Am heta la bangsolam tu ni ye lo. Asi nona bangki Kidnapper Association misalnya ni kapin rem. Kasi labang so lam putha ke alang le tu phan dia ke cho hang ni kuna ai kulo. Mande ahok hak alang ni tisi Kidnapper Association nama. Labang ko na ko. Lasi efiki burning guri ke jara ka thara efiki burning guri ala tu ke great mistake lagi. Ini kar biang lo ara tu ani oi piglo so ko. Mo arizom mo thekong ko. Lalu ki claim pot ami thang sa tu jithara mandi. Like 100%. Pamu penang li pulo je alang itu mungkin low Charlie song Karbi Student Association pulo alang itu mungkin Kidnapper Association kali pulo tangte Kidnapper Association ke komaratum lo Kidnapper Association itu ke hala
kursing timu aki hai phan a hem pen ki bung nama tu gari hum phokep so se pach jeng si la so an ve di la so nang ve ki ba tu an ki rai kitne par so kitne par tu la la si la bang so ku thak ke mo arona tum si bang insak ku ma se kitne par ma la ke ni tum kai la thema pini ka du ka bela chinai no one is above the law di Karbi Student Association bonon, APSLC bonon, BJP bonon, ba kapre ka song bonon, itung katu kabita ahon aber sido. Kasi hala bangke, hala swang dengan ke lake ahon tum sele insight ko. Hala kidnapper po, case number na tum thami Lam case number man tum ninga bidala ho. Selame lam hoy bang tum bitama lo. La nang dengan lo FIR bangke. Kasi no lam lo order tum kan no tum ki klien ke pacha jine, pada ni la kana mo por. Cholo lo.